Dobar dan, ja ću vam govoriti o esejima Ive Andrića o Petru Petroviću Njegošu. Eseji Ive Andrića ostali su u senci njegovog proznog stvaralaštva i uglavnom kada pomenemo ime Ive Andrića pomislimo na njegova prozna dela. Ipak, da bi se u potpunosti razumela poetika njegovog stvaralaštva, bitno je pomenuti i eseje koje je pisao. Nisu se slučajno među esejima koje je Andrić pisao našla imena Vuka Stefanovića Karadžića, Petra Petrovića Njegoša, Sime Matavulja, Petra Kočića, Petra Preradovića, Matoša, Borislava Stankovića i drugih. Ipak najviše pažnje je posvetio imenima Vuka Stefanovića Karadžića i Petra Petrovića Njegoša. Jovan Veretić kaže sledeće: oni su za nju bili uzorni pisci, obrazci mišljenja i stvaranja na našem istorijskom tlu i na našem jeziku. Njegoš kao pesnik naše nacionalne sudbine, u eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli, a Vuk kao kodifikator jezika i iskonski realista kako u pristupu stvarima, tako i u načinu mišljenja. U esejima Vuk reformator i o Vuku kao piscu. O Njegošu je Andrić napisao 9 eseja. Njegoš kao tragični junak kosovske misli, Njegoš u Italiji, Ljuban Nenadović o Njegošu u Italiji, Njegoševa čovečnost, svetlost Njegoševog dela, nešto o Njegošu kao piscu, večna prisutnost Njegoševa, Njegošev odnos prema kulturi i na Njegoševom prepiskom. Već sami naslovi ovih eseja otkrivaju da je Ivo Andrić bio fasciniran Njegoševom delatnošću i da je u njemu našao svog uzora i ideala. Prvi esej pod nazivom Njegoš u Italiji objavljen je 1925. godine u Politici. On pokušava da oživi Njegoševa putovanja i kada je sam išao u Italiju, trudio se da ide koracima Njegoša. Na jedinstven način Andrić iznosi pred čitaoca jednog drugačijeg Njegoša. Nije to više pisac kojim se esejista oduševljava. Nije to više ni vladika kojim se zanosi, niti je vladar kome se divi. Njegoš postaje čovek, čovek od krvi, čovek koji ima svoje slabosti. On je razapet između svetovnog poziva, službe u crkvi i književnog zanosa kojem ne može da se odupre. Drugi esej Andrićev ima sličnu tematiku, govori o imenu Ljube Nenadovića i tu Ivo Andrić pravi paralelu između Njegoša i Getea. Ono što je za Getea bio Ekerman, to je za Njegoša bio Ljuban Nenadović. Esej započinje citiranjem Geteovih stihova. Da bi čovek mogao da oseti i da poštuje jednu ličnost, on i sam mora da je neko i nešto. On ukazuje na veličinu Nenadovića i sposobnost da se oduševi likom i delom vladike, a ne shvata da u tom trenutku i sam čini isto. Zanimljivo je da Ivo Andrić posebnu pažnju posvećuje detaljima iz Nenadovićevog zapisa. Smatram da je bitno da se istakne taj Njegošev odnos prema umetnosti koji posebno intrigira Ivo Andrića. Citiram: vladika nije hteo kupiti ništa od tih starina, ali je zato poneo granu sa Vergilijeva groba i jedan končić iz pojasa Torkvata Tasa, koji im je pokazao kaluđer u crkvi Svetog Onufurija u Rimu, a Tanjić se sad dva zadržala u Njegoševim rukama, ili njegovom zanesenošću pred Rafaelovim preobraženjem. Vladika je seo na stolicu i 30 minuta gledao je neprestano u božansko lice Hristovo. Veoma je zanimljivo to interesovanje za detalj koliko kod Ljubomira Nenadovića, toliko i kod Ive Andrića. 1934. godine Ivo Andrić objavljuje esej o Njegošu, Njegoš kao tragičan junak kosovske misli. To je inače esej koji je najviše zaintrigirao književnu kritiku i proučavaoce književnosti. Ovaj esej prikazuje Njegoša kao čoveka koji vodi borbu u sebi, jer je on istovremeno umetnik, vezan je za zemaljski poziv vladare, a crkva ga okreće kao onostrano. On je duhovnik. Njegov lik se približava liku samog Hrista, jer je on izlučen čovek od koga se očekuje mnogo. Ivo Tartalja navodi: pesnikov lik je ovde raspet na krstu ideje kosovskog osvetništva. Esej počinje sledećim rečima, citiram: ova je drama počela na Kosovu. Ljuban Nenadović, iako i sam Srbin, bio je iznenađen kada je video u Crnoj Gori živu snagu kosovske tradicije.
koja je u tim brdima i posle stoleća bivala stvarnost. Isto toliko bliska i stvarna kao hleb i voda. Njegoš je prototip kosovskog borca. I kao pesnik, i kao vladalac, i kao čovek, on je čisto oličenje kosovske borbe, poraza i nesalomljive nade. Prva rečenica otkriva da je reč o drami. Izvesno je da se ta kosovska drama prenela na tle Crne Gore, a svoje otelotvorenje našla je u Petru Petroviću Njegošu i njegovom delu Gorski vijenac. Nije čudno što je reč Kosovo druga reč po brojnosti u Gorskom vijencu posle reči Bog. Ipak, pre svega potrebno je istaći tu humanost Njegoševu i njegovu potrebu da istakne te najbitnije ljudske ideale koji su vrletnost, sloga i bratoljublje. Ono što najviše muči Njegoša jesu bratoubilački sukobi i on ne može da se pomiri sa činjenicom da brat ide protiv brata. Ja bih radije na šta na svijetu videti slogu među bratom u kojim jedna krv kipi i koju je jedno mleko odgojilo i jedna kolevka od njihala. Ljubav, mir i sloga jesu riječi koje bismo mogle nazvati sinonimom Njegoševog dela. Kako u državi, tako i u književnosti. Teško je bilo postaviti ravnotežu, pronaći sebe u takvim okolnostima, zbog čega je često umeo za sebe reći da je varvar među knezovima i knez među varvarima. Koračao je on na 3 puta, ne mogavši nijednom da ide do kraja onako kako je on želeo. Zbog toga mu mnogi zameraju. Kako god se uzme Ivo Andrić u eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli, ne sudi Njegošu, niti ga ocenjuje, već pokazuje razumevanje za njega koji ceo život teži da nađe mir, ali ga nigde ne nalazi. Njegoš nikada nije zaboravljao na Crnu Goru i onda kada bi se udaljio od nje, mislio je na njene ljude i na situaciju u njoj. 21 godinu nakon smrti svoga strica, istog dana i sata umro je, ostavivši iza sebe ljude u suzama i sa brigom u srcima, jer je umro njihov duhovni vođa. Ivo Andrić na tu smrt gleda kao na izlaz iz života koji je pun nemira i sukoba. Ti nemiri nisu bili samo oko njega, ti nemiri su bili u njemu samom. Citiram: tragedija završit će se kao i svaka tragedija, propašću glavnog junaka i docnije pobedom njegove misli. Svi pomenuti eseji o Petru Petroviću Njegošu govore o njegovom književnom stvaralaštvu. Seća se Andrić i prvog susreta sa Njegoševim delom u eseju Svetlost Njegoševog dela. Citiram: još nisam bio pošao u školu kada sam na nekom dućanu čuo jednog višegradskog građanina kako kaže za nekog pijenog čoveka koji je silom teo da uđe u dućan: nek uljeze i ta ludi k nama, da nam kuću napuni smijeha. Kada je čuo ove stihove, Ivo Andrić nije ni znao da su to stihovi Petra Petrovića Njegoša. 9 eseja o Vladici puni su zanosa, puni su opčinjenosti. On ne idealizuje onog o kojem piše, njegov ton nije patetičan, sa velikom pažnjom on nam lako i jednostavno oživljava Njegoša, vodi dijaloge sa njim, osjeća njegovo prisustvo, smešta nas u njegov ambijent, nijansira okolnosti u kojim je delao i produbljuje dramu koju je Vladika živeo. Tvori umetniče, ne govori. To je Andrićev stvaralački stav i to je Njegošev stvaralački stav. Hvala vam na pažnji.